lenge tashtile kungam san ta tuzurung bujik jele ya yang adinma kasawar charche kasawar ya nizu kashiji kole ya shundero chungsung ta teringe dinma shegi jushido de karelana danyi chimbo gandhi dang ani Dr. Bhimrao Ambedkar kunyi paruliya ane tsuba kar chungores ati koleya chik shutu nasumsra ane kasi ti koleya mikashi jigi ti koleya chik kalaware tiwasurish tangche ti kole shiru chis che sungye chung chiza thangboda ti koleya mashu go samsra taine yang tadi yang kochik shushana tube chunjuji su sigire samswa adindegi thone ta tering dinma di shueche ta danyi chimbu gandhi da Dr. Ambedkar kunyi paruliya tsuba dawdi ali kariyores labayina kunyi koliya tsuba di tso di ta Dr. Ambedkar di kya nalo liya ani chikhalore mirik mi rignane ta rikyowa chulug thone ani rigliya rig member liya ani chik ta khalore tadang sa maimba khanda thopdang da khangji gi thene ani rig member liya ta kharso thopjo suru che kangi shuji thegyo inza an Dr. Ambedkar khadine ta rik call ya ani thapsu nange zo di chadi yore tinde yindi sambala rig thola langcho delia ani Dr. Ambedkar da danyi chimbu gandhi ni paruliya tammathum basotochi yede wajire tinde gi thone ani Dr. Ambedkar da danyi chimbu gandhi ni parula zubaji yudewa chagyore shuyaye ta zuba di ani gawa jabri chigora ta ngazu zuba zudu gawa jabri chigorwa chiza gawa jabri chidu sambala Dr. Ambedkar gi nguyene danyi chimbu gandhi liya khasi warita zuba zuwe gangla ya ta khanda pet khora tsik marbo do chene ta khanda danyi chimbu gandhi liya tegar gaba gyungi ore danyi chimbu gandhi gi Dr. Ambedkar la pha chik len javya da gaba gyungi digi di khala warda chidani gyungi da Dr. Ambedkar la gyungi yosare de ini ya khadu da ming da dine myoche khadu gora bet ma gyumba che khanda gawa gyungi yowachi la dus top digala tana min abju gyu menge chigi tewaina di gawa jagi yosodachi meb sodachi ta khanda danchimbu gandhi khorangi dusu dima sungi yobe sodachi dinde dochi yor ta number dodi dinde dochi yor eshuyayi so dingi parugi kheba dodi ti yor ta Dr. Ambedkar gi thegar khora kab gashi liya danchimbu gandhi gi chen mene sungba dinde yorla kab gashi la chen ma mena ya kanda di gaba de thegar danchimbu gandhi la gaba kyungi yo de sew shuji ye de waji achag yore je odi shuye chidane danchimbu gandhi che di nane hindu gi chulugla ta gaba shuji kyungo orwa Dr. Ambedkar gi oda dinde doji re shuyayi taona danyi chimbu gandhi gi Dr. Ambedkar la ya gaba jawa sena len jawa sena da khorangi tatsu sena khorangi samlu tangda gomba shidandi ani khari yi me se di thep khawana yor ves ani Dr. Ambedkar gi pha gaba gyumbe digi thep digi khari re ves ta di pha ngodo ji shushanarwa Dr. Ambedkar gi ani gabo gyue gi thep digi di ta khari chago ores lana thangbo di
tadir riddles in Hinduism saj thepchore teachre ta dinalo Hindu gi tholya gabashara kyore labor tu rigi thol gawa ta di Hinduism la Hindu gi chuluk da ni Dainchimbu Gandhi gi samsu le ya gabashuchi kyore ta tine din wale ya ani rig chame tangu du se di annihilations of caste la chi thepchi chomyor chade o dinde chi chomyor re chue tinalo ya rig le ya gabashita kyunshawa o dinde chi an Dainchimbu Gandhi gi gongsu le gawa kyunde wa dinde chagyor re chue ta thepchi nalo la ta thegar khora mingte ne ma sung shayadi what Congress and Gandhi have done to untouchable sechi thepchi yore ta tinalo ta thegar khora Dainchimbu Gandhi rangla sirne sungshajo o dindis chade yore che o di shwe ta ona ani Dainchimbu Gandhi gi ani chagde kari yore rigi kola chidane Dainchimbu Gandhi gi thep cherabaji dire sechi ta ngaju thanda hakhoya da shiye dawchina nawa jivan sechi chadeb yusare ti chadeb di Dainchimbu Gandhi gi thia dida Gujarati laura Gujarat ki ke kala thiyo sare inya di thanda injile gyurmidwa injinalo la thegar gyursha yogi thebdi midu ta inya di nanglo la Dainchimbu Gandhi gi khari thiyo re se di Dr. Ambedkar gi thebdun su nanglo la kenazu je yore 다나시 탭션다 되는 몽볼에 제요 소도스도 이네 다이지부 간디 코랑기 다 리콜 송샤조기 탭다 되는 몽부지 다이네 체동안에 리콜 송바 마레데 이네야 다 리콜 송샤조 탭 되는 페나 힌 수라스다 되는 나로라 리콜라 토스토스 튀엔데바 되는 용고레스 오디슈에이 오다 딘데 도저레다 딘데기다 탭기 토네 슈바이나 딘데 도저레 तावना Dainchimbu Gandhi da Dr. Ambedkar ni paruliya ta choba dawde khari orwes ta di chi shubai na ro Dainchimbu Gandhi gi gongba khonang gi gongba shena jorwa Dainchimbu Gandhi khora Hindu re chiza Hindu gi chulu gi ani khalore tawa di shukchimbu shirayore dindi Hindu sambala Dainchimbu Gandhi gi ni nganzu namgyu shedan dawchi chewaina Dainchimbu Gandhi atma se da se dyungye nganzu nangba sangi be chuina da yo mares chine keshi yorwa Dainchimbu Gandhi da yores sungye thedre cheza atma la di kolya sungdigre ta theda nyam dolya Dainchimbu Gandhi gi Hindu gi chuluk nalol sumanashi gi karma set le junde se kejedi shigyore cheza disung de sambala ngazu ade ane chedeleya khashi rigma wala ki gyore khashi rigtho wala ki adi kyawanga me gi le gi debu res kyawanga mala atma yoche atma de chedela yombache khanda kyawanga ma digi le kharisawe thigi debu delaya ani khashi rig sangal kere khashi rig kyawal kere ta ine ngaju rig yagba da duba se chigdi Dainchimbu Gandhi gi phejo tang na yo mare Dainchimbu Gandhi gi songda chewaina ta jagal ya rig gi chani chewaina rig dele shitsi gyorda Hindu gi chulug nalo rig dele shi ta rikshi di khar la na thangbu di thamse rig lai Brahman se dereta changbu Brahman se che thamse se ta thamse gi lega do zo de khare chue chia mixe gi ta da rigje se da nga zo veda du zo lob jong chia ta jik chojo da dewa yewe gi ta jik dige rig di lega de zo di gen do king di ani Brahman di res ta longba dabu jamne ani chik chulo da yungna da ka dom chia da lungbe gi chapsi da ta dinde kolya ta
laga chingi gi rig dila gerik se gyabo gi rig dila ani dilya kunzu kshatriyas gi chigdi phejo dangwa rig dila kshatriyas lagdwa ta gegab di yarge doya la ya chonggu ra ta chongba gi chongba gi rig dila ya kunzu gi veshyas laji lagu yore ta lungba di nanglo la ya ani ta chig yorwa ta shingba ina ta du ta na shi ta khalor injik sila labor la do ta khanda hamgo jenge ina ta du ta khari ina changso chinge ina ta kim ke jange ina ta du ta thi rig de la chinge gi rig de la ani shudra sa ta chig di phejo dang ta hindu chulu na chis ta di ta thande chala nga zu rig ma shu chi de di dalit se thirisang chi la dalit lag yore 다 힌두 코란조 출루 나올라 슈드라세 치디 표주당도 저다 탄다 डॉक्टर अंबेडकर दी शुद्र से की रिग दिने लेप्शा जो छगियो रे जी शुया ये ता खंदा ठंडा दो दाइंचमु गांधी की रिग दी शी यानी लक्यावा ले दी सुसु खाशी शुद्र लक्यावा लेंगोर खाशी ब्राह्मण लक्यावा लेंगोर खाशी यानी करे क्षत्रिय लक्यावा लेंबदी क्यावांगामी की लेगी छेवरे मातो दी शी दी यानी किसी खरन से दिला शूद्र इना ता खरी इना ब्राह्मण इना या केवा जमाल केरा शूद्र केवा ले सिगरेस ताने जी छेद्र शूद्र इना केवा जमाल केरा ब्राह्मण ले केवा ले सिबरेस ओदी दाइंचबु गांधी की ता गोंजु दौदी थेरे ता दाइंचबु गांधी की नेंगा दौद खर सुंगो रेस लावाइना लेगे वंगी छेवरेस दिचगोल शावो मरदा दाइंचबु गांधी कर सुंगोरे दी रिक्शी दिला थोमेंगी खेवा यो मारे से केजे दे सुंगोरता रिगला थो द मा यो मारेस पेना नांजिग नालो ला मिजांजिग नालो छाशगे ना अमेगी लेगा पबेगी लेगा लो योरेस ता पुगी लेगा लो यो खंगा लेगा लो योरेस जेजा लेगा छंगमा 미치기 제대나 디고 말해 수수수 내가 로가여서 디 겐쿤이 채와는 나한테 차수고 연구를 다 디페 배선도잖아 디네도잖아 티나시 기급 나로려야 브라ह्मण कोरा लेगा छे जोरे दी इंजी की सिलेक्शन ऑक्युपेशन लादा लेगा की थोनी येवा छेवरे मातो थोमें की थोनी येवा छेव मारे सेदा दांची मुगादी की ता दी शिव जो सुंग दिखदो तदी सुंगी यो दी अंबेडकर की थेम नालोला ता दी जे यो सो दशरेता जदा दी डॉक्टर अंबेडकर दाइंचमु गांधी की रिक थो दमावस केजे यो मा रिक छंग चिकबारे छंगलो चिकबारेस ताओना थांदा चिकला थो जिए दा चिकला मा जिए द खंडेस छावरे ता ठिवली वरो अनि थांदे छाला जम्बुली दिगल ngos थोंगा यो वास थोमेंगी यो छे द खर्चिनी इंजी की चिला superiority da inferiority said yo maris ta injik sil tithior chezata dainjimbu gandhi gi suya kharsungo re rik ti yewa yoya di occupation gi thoni yong bare ma do kho tho da ma wase superiority la di yo maris ta disungyo ta thomeng gi keja di yo mar ta ona thanda zambuling di gala ani rik thome gi ता मी पर ngarik thoi la poba che da ko ring ma wa re la ne yenje che de de yong go gi junse ro de kharchin yong ba res la du sambala nga zu lega chik ba chi gi na la ja lo ga cha de res ta ta nganda zamuli di ga la ta khe jang e na ta du hamgo changma sungi na da hamgo chida dang e na ta diwa chi lamso chinge na dige gi shudra rig de la ya lega shukchum buje लाजा दि थेजम मेवाजे ता गेवे gi rigda ani thamse gi rig pena ta ngazu thamse gi rig ta nangla shabden so do ta ngazu pheba ina shabden junge so do shwa ani khonzu nangla yune ta diwa chi khalore veda du zu loya da ta khachangsa khadul pandit du zu gi ta mantra loya da ta dinde mangbu chigoro ta tunzu le laja thoshu che ani khonzu le shenda de laja mawu yundu sambala 티와기 지조 나로를 연제디 차고를 마도 힌두 출루기 돈이 연제 요 말스 계시 디 힌두기 출루기 돈이 연제 지기 요와이나 다들 노와레스 출루기 돈이 연제 요 말스
Zaweg Dotangi Chan Yenji Yomares, Yenji Ding Haranzu Suris, Nanzu Kande Suvarela de Sambala, the Laja Tomeda, Tangaranzu, Mu Radangi, Tindigi, Nanzu Yongongi Tone, Yawat Chavaris, and that di Danchimugandi Sundigerta. That Dilia, Ani Dr. Ambedkar gi Kagba Dodi, Karikurs, and Dr. Ambedkar gi Sundan dia. Cherik da thumba so do sung gore ta Dr. Ambedkar gi kharsung golan jambuling di kala do mi chadu thangbo do mi changma khare changma lo ta khande khira jangye so do rida sene simjen sene san do dinge hunter sig da injing sil hunter re sangma dinde do chadu re che da disung gor ta ina ya do mi nanglo la ya ta kharsu gore desen chik di ta takpa rashi ta rida se simje se ani tu nebe do chin droppa na chin do dewa maimba ta dinalo la thumbu chik ta khali saja chik la deya go chungne ani dene khonju chik so chwa yarge tanya da ani sheyo da de kala shuk gyamne ani khonju thedi thendesh deje ta shenda chik de thandu mutu ne simje se ne ta khanda drogbe gi chwa ne simje nyam to ya mizike ne 튼두냠돌 미즈케네 무튼을 도대와체 칙디게 소소 초와데 샹다질 담가체제 아니직 소소기 때와 롱바치스 아니 칼리칼리 총자야다 아니 칼리칼리도 신다 콘수 차주 슈차르 디 차주 장애기 대세들라 인직질라다 다인춤 가자 디 가자 Dr. Ambedkar gi settle group la ta settle gi choba settle cha ta di chizo de gel strong shukchumbu topchumbu chares ta ngoma gi chowa kharine thinashi thundunyamdu chowa kene do dinge di ta dese di ani kyobu chane ta dir ring mawu se chasha sin chiza ta settle inji gi sil ta settle laura da di khonzu gi dese di group di ade jele sheyen da kanchi gi thoni yabucha ani chigdile sheyen meabache digi wangi ta kho kyobucha ane khorang wene nga phajo digi chuluk da dindegi da khanda sheyeng thablam damada phejo tane kyuzu kyoware lap phajo di sheyeng mewa iza nga ane one kyowaji insare thene danda badu duks chini khada nyanyo chini duks chini ne dewaji chagdus di ane yoya di penjor gi thone dainchibu gandhi kherangi sondang thone shebaina ani chizo nanglo ya khunzuli ya ngui gi yongbob yongdang gi khewar gi wangi yenje di yongbar se no ares kharchela na khari gi madang bare la du sambala penjor gi mare cho de khare la du sambala cho de sheyeng gi madang bare shas sene ta dainjimbu khasa Dr. Ambedkar gi thela shuk gyag do sheyeng digi phong bare shas thanda khalaware rigma wa rigdi ta dogbe gi chwa na shi ji du sin do dinge gi rigma wa rigdi la shewe mewache konzule shewe ragi mewache shewe tigi mewache chizo gi thone chik dire ni ni konzu ani koran sem nang lo le ya ta ngazu ta pet khala wara thangbo ne naturally su inji gi sule shuna ta kanda pet thangbo ne ngazu dinde kyo ji gi isare samne ani koran zu samlo dinde ji khudiyadi kunzu lebanal tindeji lu koranzo ine tindeshi isarete sheyeng madan ngazu thangbone dinde maiba mitsangwa chikba yimba tozu gi sheyeng de kunzu lo yomar kunzu sheyeng mewa inza ta mitsangwa chikba yimbe samlo di yomares koranzo thangbone lowaji kyobuji ke de yosare samsan de tendi yosare es ta kunzu gi khasa Dr. Ambedkar gi thi labje dainchimbu gandhi kharangi sungbadi takda dego marese ta disung yar ta cho shendajini ya dili ya Dr. Dainchimbu Gandhi gi ya kharsung yores lana Dainchimbu Gandhi gi ta chidani Koran Hindu gi ta chuluk gi ta chodo jire ta chiza Dainchimbu Gandhi gi khanda kharsung yores lawaina Dainchimbu Gandhi gi demba se sikchi sungwar truth se satya se kya chila thida ani demba la de khare la du sambala ani demba da
kunjo se chora ta hindu gi chulu na lo shewa na khunju gi kunjo di ta js na da do thoya se di mi zo do shag do cheza kunjo di thong thu ba chia la su su ani khala war chi kunjo di pena ngara ju ina ta chi sanje chumde di na da do ani phawa chere si na tizu gi she je thubya dina ji khunju gi khoran ju gi mi zo di khoran ju gi kunjo ta khanda la won chu se na da do ishwar se na da do ti je thubya deres ishwar di jewadi ishwar di kharela na dembares ngara ju mize na lo ya demba gi jesu thang ne do ina an kunjo di ta thong thu gre kunjo di je thu gre es ta de sung da chaza truth the god ni the chikpal chi ta truth said the god said chikpa che ta ona dai chimbu gandhi gi shanda chik kharsung ere means and ends lan ta chik sung da khanda mi di end di kharela du sambala ani kunjo di ngaju mi ngone de kharela na kunjo di ta shenje thobya lawara ta kunjo di dubya kunjo di je thobya deres ine thi thablam de demba dille wala demba thindiji le wala thablam khar gore la sambala cheme shiwa chewa ina ani demba thongu mares demba ma thona puncho je thong mares cheza nganju dembe lamla do ala demba se thongbala ani cheme shiwa lamla do gore senta dain chimbu gandhi khoragi chuluk jam mai ba chapsi gi thone cheme shiwe lamla do go ye gyumche cho ti tisungor ta khanda demba da chewa meba ni de kharre la du sambala ngaju namju ta khalor ngui gi tamga gi ngui ni na shi ngui dram gi ngui ni na shi res ta khanda chik di ngui ya chik chu ngui ni ya ta khanda two sides of the coin la chik di phechu tang do oda thir ta dir yes wa ta tinde yindu sambala thanda jizo nanglo la chewa shuji chene yenje shuji yongde rik thome gi yenje da chewa shu che de di hindu gi chulu nanglo dinde yong maras hindu gi chulu na chewa mebe keje de shigo ro has chiza ta chewa che dinge hindu yin se dinge gi ani nanglo ne hindu gi nanglo ne mik ta kashi gi che de war ma to hindu chulu gi ngone chawa ni na rik la yenje yo mare esen ta dain chimu gandhi gi disung ko ta disung du thele ya Dr. Ambedkar gi gagba do di kharkyo re la sambala thangbo de la hindu gi chuluk di thinde pi thagbo je da changma je da yakbo ji bai na ani ta chuluk di gi lobso di thinde yakbo yoy bai na ya lobso di mem dangi mewa hindu chuluk la mila ya samlu gyuba ta ya gi nuba di dangi mewa di chadi yores yana di chadi yores kyendo laya de di chadi yores ya mewa ina hindu chulu nanglo la rig ko yenji de che yores na ta di sun ta di che yo khung di ani hindu gi tenjo se warda peja se war thep ani manusmriti se ta di nanglo la rig ko yenji yosarwa hindu chulu nanglo yosarwa ta di ani di nanglo la du chulu khorangi kyo re shasta cheza dani chimbu khaza Dr. Ambedkar gi ngaju chizo nanglo yenje yong de di hindu chulu khorare chulu nang ne ja chulu gi peja khangi nal dula na manusmriti se gi peja dana du chene disumbar cheza ta Dr. Ambedkar gi nga rigma wala kewa di ngal rawa yo mares kewa nga me gi ta khanda khari na mai na nga kewa dindijir kewa nga me legi wangi ina da do mena da do nga rigma wala kewa di jas jatham bares nga hindu le kewa di jas jatham bares ine nga shidu gala hindu yimbe thon nga shigmes khanda nga shibe gala ya nga mao bala kharicha macha da nga ma shingwela kharicha macha di nge lakpal yores chiza nga mao bala nga hindu degimes hindu chulu du pa gyurni khada nga ma shingwela ya hindu maimba chege yes chede teda nyamdula ani Dr. Ambedkar gi ta thebdina gagba shuj kyone khada manusmriti la ti thebdila gagba shuj kyone ani rik chadon tangala hindu gi chulu gi tenju di chadon tangudu sene ani Dr. Ambedkar gi manusmriti la di meta jagi se langa khora ki liya dinde gi language pe ne
딱 간다 링마와 창마 수 좀네 아니 디 페자디 딱 간다 랑가 코라 길이야 메타 갸네 다 딘데기 딱 간다 힌두주 페롱 랑고에기 다 딘데기 랭귀지 페와라 다 딘데치네 딱 간다 다인침부 간디다 아니 Dr. Ambedkar ni parolya tsuba dawdi tende docho ta khanda Dr. Ambedkar gi thama delya khorangi regu dawdi kharis nima jaga inji wala yuwe kala inji la regu kharche lana ani jaga nalo vesho lube kala ring mawulya electronic kala election gi thone ta khanda vesho gi thone ring mawo gi pembochi da ring mawo khora khapsang gi vesho luye gi logaji gudu sineta khanda taichi khasa Dr. Ambedkar gi di injil shubare dingwala ya pena khaji da ta chulu loga we luye yusare ini ring mawo la loga yusamare ta taichi bu gandhi gi injil shuni ring mawo rig di hindu race chaza khonso hindu nalchi gore ma da logaji vesho luya ge topdan de tigyo mares in injile shu isar ta kanda khari na maina thamadela rig mawul ya vesho luya ge topdan di inji te isar ta pe te we so doji dinde doji ta kanda ha khoya do de dinde doji resha oda dusre yeshu ya ta kanda thamadela ya ani zik khare Dr. Ambedkar gi thegar dainchimbu Gandhi liya ta khar thegar sung shayade khar sung yorlana dainchimbu Gandhi chilo liya da chagja chigdu mado thanda liya rigla yenje de du sine khorang sung yor ta nashi Dr. Ambedkar gi dainchimbu Gandhi la khar sung yores lawaina 다인신부 간디 초진이 힌두 초바 약부지 레스 인 초 현다진이 코라 첩시바지 레스다 첩시바지 인두 삼발라 콜리아 다 지조 나로리아 갑교구요레 콜리아 첩시바 토네 딘데게 남베게 토네 크기 다 힌두 나로 릭토어도주 아니 콜리아 마가오 마차야치도 다인신부 간디 콜리아 마가오 마차야치도라 아니 다착부기 계제데 시기도 턴달마 법금인도 세니 가다 간다 나고 쉬우지니 Dr. Ambedkar gi 다이침부 간디라 가고 쉬우지게 다 대ብ도잖아 어떤 데도 지리 쉬어야 다 간다 다이침부 간디다 Dr. Ambedkar 니 대ብ기 토네 당고수다 되고 자리 나유베 미시데 다 대ብ기 토네 파주 가고 끼엄바디 세우 쉬우레다 군이버를 쯧바 요바디 태좀 걸어요 말에 이바이나야 다 단당아주 학회도 지나 다 치수기 다 Dr. Rajendra Prasad이나 다도 코나죽 망부지 송당 제외나 다이치부 간디 코라기 태가르기 뒤요 말에 됨나와 이내야 Dr. Rajendra Prasad이나 다도 간다 망부지기 치수기 탭팅에도 저기 다 간디 다이침부 간디 다 콘주 젠데 chung kala kamyo chung kala khadu ina dainchimbu gandhi gi Dr. Ambedkar nashi gi mi thakbu tembu din go res chen tyonga shara nang res kuni pe dainchimbu gandhi gi thuliya Dr. Ambedkar la pe nyewo yo res sungyor ta nashi Dr. Ambedkar chashawa ina ya jaga gi chadim syo undu sambala an thamadi dainchimbu gandhi gi samlo khanda chulu ringmegi tanda jawarumchi gi khaduyuna sungde secularism says eta khanda jaga gi chatim jaga gi chatim di Indian constitution di secularism yisi ora chulu changma lolo khushab da hakbar du chode menge ina chula teba menge ina telaya ani khushab chegoya da chidon tegoya gi tindi gi da chatimchi chawadawji tindesin suedi di dainchimbu Gandhi ki gomba dainchimbu Gandhi thumba-chini dainchimbu Gandhi liya di chiyores tanganda tu nyewu yore de gyumse di tidang yungu dwa khunse oda tindidawji risha konan yi da luju paru liya tsuba yongda da tsuba da diwe da kamyo sora da tindi kashi ji lenglo dawji chena tindidawji rishu yayi dhaayi tochena